Gaur, etorri gara alde batetik Xavier Askapenatik, Maialen Eleaketik eta Walter Askapenako auziperatu bezala, esplikatzera Euskal Herriaren lagunekin batera nazioartean egingo den elkartasun kanpaina bat aurkezten. Kanpaina hau Euskal Herriko errepresioaren kontra egiten den kanpaina bada, eta gaurko honetan aurkezten duguna da epaiketa politikoen aurkako dinamika bat. Bai. Beraz, besterik gabe egiten dugun irakurketa plazaratuko dugu eta jakingo duzu gehiago denbora aurrera doanean. Bai. Bere txikitasunean, azken urteotan, eskubide zibil eta politikoen alde eta epaiketa eta espetxeratzeen aurka bizi izan ditugun, borrokek oihartzun handia lortu dute. Bereziki, une desobediente masiboenetan, askeguneen eta herri harresien uneetan. Oihartzunaren uinak ez dira Euskal Herrira mugatu, nazioartera ere hedatu dira. Elkartasun eta konpromisoa heldu zaigu ondoren bueltan, hainbat modutan. Adibide batzuk ematearren, epaiketen edo espetxeratzeen aurkako dinamiketan nazioarteko mugimendu herritar askok bidali izan dizkigute auzipetuen aldeko elkartasun eta atxikimendu mezuak. Gasteizko harresia trending topic izan zen Alemanian egun batez, bertako herritarren jarrerari esker. Madrilen, Alfonen inguruan babes antolatzeko herri harresien filosofiari heldu zioten, eta Euskal Herritarren kontrako epaiketak salatzeko manifestazio bat burutu zuten pasaden udazkenean. Herrialde katalanetatik hainbat aldiz deitu gaituzte eurekin gure bizipenak eta hausnarketak konpartitu genitzan. Argi dugu gure oinarrizko eskubideen aldeko eta salbuespen politiken aurkako borroka hemen gure herrian pizten ditugun indarren arabera irabazi edo galduko dugula. Pozgarria zaigu hortaz, baina argi dugu ere internazionalismoak elikatu egiten gaituela. Pozgarria zaigu hortaz, askapenarekin batera ekimen honetan parte hartzea. Helburu bikoitza du gure aldetik. Bata, gure bizipenak eta hausnarketak ahalik eta lagun gehienekin konpartitzea. Elkartasuna indartzeko asmoz. Bestea, bidean aurkituko ditugun lagunei entzutea. Gure borroketarako baliagarriak izan daitezkeen herrimintekin bueltatzeko Euskal Herrira. La lucha por los derechos civiles y políticos en Euskal Herria no ha terminado, como tampoco han terminado los juicios políticos contra militantes vascos. Todavía, este curso nos enfrentamos a otros 2 juicios políticos contra 16 compañeros de Euskal Herria, tanto los compañeros de Asnugal como los compañeros de Basque Lives Matter, que también se enfrentan en la Audiencia Nacional a penas de cárcel tras confesiones obtenidas bajo tortura. Toda solidaridad a este respecto será muy importante para terminar con los juicios políticos en este pueblo y obtener los derechos civiles y políticos que nos corresponden. Viendo la importancia que tiene esta reivindicación en Euskal Herria, Askapena y la dinámica Eleak Libre hacemos pública la dinámica que los comités de solidaridad con Euskal Herriaren Lagunak van a poner en marcha en los próximos meses a lo largo y ancho del mundo. Tras todo el trabajo realizado a favor de los 5 de Askapena, van a seguir con la dinámica de socializar la cuestión de los juicios políticos en Euskal Herria. Para ello se llevarán a cabo diferentes actividades. Por un lado, se harán proyecciones del documental Desobediencia, Elkartasunetik Konpromisora, con la que se trabajará la cuestión de los muros populares y la solidaridad de las personas que toman el compromiso de defender encausados por una injusticia. Por otro lado, se harán charlas en diferentes lugares con la participación de encausados explicando lo que supone la detención, tortura, prisión preventiva, juicio, gasto económico y demás cuestiones que un juicio político conlleva en Euskal Herria. Por otro lado, se harán iniciativas de socialización de dicha problemática, que pueden ir desde reparto de panfletos, comidas populares o fiestas en favor de los derechos civiles y políticos. Aunque queden actividades por cerrar, podemos decir que se harán actividades en París, Madrid,
Països Catalans, Italia, Alemania, Escocia, Argentina, Venezuela, Andalucía, que las iremos haciendo públicas mientras se vayan realizando. Porque la solidaridad es la ternura de los pueblos. Epaiketa politikorik ez, eskubide zibil eta politikoak Euskal Herriarentzat.